jedan tipičan doručak. Nema neke razlike. Isto kao u Srbiji. Jaja sa slaninom, šunka, sir. Jedina razlika što ovdje imam sveži sok od papaje i ananas salata. I za Karla. Jedemo na smenu. Prvo ja, pa onda Karla. Pošto trenutno ima također doručkuje. idemo danas da radimo neki test za EMU. Ima da bocnu u petu da je uzmu malo krvi i da vidimo da li ima neke bolesti, da li je alergična i tako neke stvari. Da, i poslije idemo kod lekara i poslije moram idem do mog posla, do kancelarije, da ostavim neke papire. Yo creo que estábamos buscando un tema peruano, ¿no? Leímos varios libros y un amigo me sugirió Calla quien calla y encontré en el libro una buena historia. Una buena historia, bueno, político, me interesó también. So we are in a hospital, in a clinica actually, and we're gonna do this test. So what happened? Duša me zabolala, mnogo je plakala. Doktor je bio veoma nežan sa njom, ali ipak uboli su jednu malu petu sa jednom malom iglom. Ya. Y las medicitas. Gotta be careful with that food. Ema, nasmeši se, na kameri si. Na kameri si. Nasmeši se. Učutala je sada. Ke? Šta je bilo? Šta? Šta hoćeš da mi kažeš? Dođi. La 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 la. Ne znam iz kog razloga, ali obožava himnu Jugoslavije. Lukuma. Mleko. Blender. Ema se probudila. Eno je tamo sa babom.
viernes. Vamos a ver.